Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu nahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Ndashimana ko Imana yabarinze, ko Imana yaturinze, ko Imana yatugire neza. Reka tugire n'ishuri byiza. Yesu nahabwe icubahiro. Uyu munsi ngene ko tuganira turabitandukanyirizo rihari ry'abizera n'abatizera, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'abataramwakira. Haleluya. Kubera hari itandukanyirizo rinini cyane. Yesu atugire neza. Turabona mu itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 27 aho Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Yesu nashimwe cyane. Abantu bose ku isi baremwe n'Imana n'ishusho yayo. Yesu nahabwa icubahiro. Nuko ko twese Imana yaturemye mu ishusho yayo. Imana ibona ko bidakwiye kubera urukundo rwinshi yakunze abari mu isi itanga n'umwana wayo kugira ngo aze ku isi apfire abari mu isi, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Isezerano rya kera turabona ko abantu bonyine baricungura, ntibyo bagaho nk'uku tubayeho ku buntu dusaba ikigombe reka tubabara. Oyaha, watemwe gutanga ikimazi, waramena amaraso kugira ngo ubabarirwe. Yesu atugirira cyane. Ariko Imana yarabonye ko abantu bose batazabona bijya bitungwa, abantu bose ntibazoshobora kubona igitungwa bamena amaraso kugira bicungure. Yesu nashimwe cyane. Aho kuri urukundo Imana yakunze abari mu isi ibona ko bidakwiye itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Aza ngaha mu isi wera atakinigeze akora, arazababarwa ku bwacu, ababazwa ku bwacu kugira ngo turonke ubugingo budashira. Yesu nahabwa icubahiro. Urumva ko ngaho Yesu yaje ku isi apfira abo mu isi bose ataramwavuyemo apfira umuntu wese kugira ngo umwizera ntapfe rubi ahubwo aronke ubugingo budashira. Haleluya. Aronke ubugingo budashira azabane nawe. Yesu natubwira cyane. Nibwo buntu tubayemo ubuunye umwizera wese aronke ubugingo budashira kandi abari suri ko na Yesu azomubona. Haleluya. Rero ariko si bose bamwizeye. We kubwiwe yaje azi ko bazomwizera bazomwumva, ariko siko byagenze. Hari abamwakiriye bakamwizera bakamukorera mu kuri no mu mwuka, hari n'abandi babyanka, hari n'abandi bica amatwi ntibumvire mu by'Imana. Ijambo ry'Imana risigara rivugwa hose. Yesu natugirire neza. Yesu natugirire neza. Ku bisokuruza byagiye birengana kera basukuru bacu nta butumwa bwinshi bwari buhari nk'uno munsi. Nta bantu babwiraga ubutumwa ni byari byinshi nk'ukwacu. Ariko uno munsi twebwe urugurura telefone ukabona ubutumwa, wagura Facebook ukumva ubutumwa, wagura YouTube, ahantu hose n'ubutumwa. Urarengana mu ibarabara abantu basemerera barahari bavuga ubutumwa, ariko ukica amatwi ukanka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ari opportunity. Ijambo ry'Imana iyo rirenganye hari igituma barirenganye, hari igituma barije. Yesu natubwira cyane. Rero tugira turabe itandukanyirizo y'abizera n'abatizera. Tubona ukuntu abizera niba nico kimwe n'abatizera. Nubwo twese twabyawe Imana yaturemye mu ishusho yayo, twese abantu bose bo ku isi Imana yabaremye mu ishusho yayo kugira abase nkayo, bakore nkayo, bitware nkayo. Hama Imana kandi irungika Yesu kugira dupfire, apfire amahanga yose, aradupfira. Yesu nashimwe. Ibyo bintu turabinganya, ariko noneho hageraho turaba uwemeye kumwizera akamwakira n'utemeye kumwizera. Yesu atugenda cyane. Tubanze kubisoma muri Yohana wa mbere igice cya 3 ku murongo wa mbere tubone abizeye Yesu ukuntu no badasanzwe ico bakiriye uwo babaye. Yesu natugenda cyane. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Yohana wa mbere igice cya 3 ku murongo wa mbere kadusome. Haravuga, muraba urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Haleluya. Iki ni cyambere, urukundo Imana yatugiriye, twitwa abana bayo. Haleluya. Urumva ko twese twaremwe mu ishusho yayo. Urabyumva? Bisigura ko
turi abana bayo. Ariko ngaha rero berenze ngo twitwa abana bayo kandi niko turi. Urumva hari ijambo rishiriza niko turi nivyo. Rero abamwakiriye rero wa mwana wiwe rungitse niko bari, haleluya, niko bari complete, barakwiye neza n'abana bayo, haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Turabibona kandi bakavuga cyane ngo nico gituma bisi batatuzi kuko batayimenya, haleluya. Abisi ntibashobora kutumenya kuko ntibigeze bamenya Kristo, haleluya. Baratwitiranya, haleluya, baratwitiranya bakabona umenga mbega turabana batagira ubwenge, donc ntibatuzi. Umuntu arakuraba ntakumenye uriwe, ntabazi ico wakire, ntazo wahindutse wariwe. Yesu natugire neza rero ntibashobora kutumenya ko na Yesu ntibigeze bamumenya, ntitukabarenganye. Yesu atugire neza rero. Turasoma kandi muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'9, haleluya. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'9 haravuga, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranirije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yihariye, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje, haleluya, haleluya. Murumva bizera ko turi ubwoko bwatoranijwe, haleluya. Tuvuye muri babandi Yesu Imana yaremye mu ishusho yayo, tukava muri babandi kandi Yesu yapfiriye. Twaratoranijwe kubera ko twemeye kumwakira Yesu nk'umukiza akaba wacu. Twabaye ubwoko bwatoranijwe, inyegu ziharije, dukoranirije hamwe kuba abami n'abaherezi, haleluya. Ntituri abantu basanzwe rero, turi abami n'abaherezi, haleluya. Ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yihariye. Urabyumva? Ntidusanzwe, turi abantu twashiriweho kuba inyegu yihariye kugira ngo dukwize ishimwe yaduhamagaye, haleluya. Abantu batubona bashima Imana, abantu babona ibikorwa byacu bashima Imana, abantu babona ingeso zacu bashima Imana, abantu babona urukundo rwacu ko twitwara bashima Imana, kugira ngo bashime Imana, bashime iyaduhamagaye ikadukura mu mwiza, haleluya. Iyo turakira Yesu nk'umukiza, ubu uri mu mwijima, ubu uri muri bya byaha, hahandi shetani yakuboheye, ubu uri mu mwiza. Ariko wakiriye Yesu agukuramo akagushira mu muco, haleluya. Ni mpamvu bavuga ko turi umuco w'isi. Bibiliya ivuga ko turi umuco w'isi. Iyo wakiriye Yesu nk'umukiza, ubu baye umuco w'isi, umurikira abandi, haleluya. Kubera Yesu yagukuye muri wa mwiza akagushira mu muco wayo utangaje, umuco wayo utangaje, haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Turasubira dusome kandi tubone muri Abanyefeso 5 igice cya 29, haleluya. Abanyefeso 5 dore ku 29 gushika ku 30. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga, kuko ta muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo we agirira ishengero, haleluya. Kristo abungabunga ishengero, Yesu atubera amaso, Kristo aratubungabunga, akaturinda, akatugaburira, tukama tumeze neza, dusa neza, haleluya. Umurongo wa 30 akavuga gucyanye, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe, haleluya. Twebwe abakire Yesu n'umukiza turi ingingo z'umubiri wa Kristo, haleluya. Turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Wewe urashobora kubura amaso ya Kristo, niyo mpamvu Yesu akakwereka message z'abandi, akakwereka abantu, akabagutumako. Ushobora kuba uri amaboko ya Kristo, niyo mpamvu Yesu agukoresha gufasha abakene n'imfuvyi, kugirira neza abantu. Yesu atugire neza. Urashobora kubura amaguru ya Kristo, niyo mpamvu Yesu agutuma kuja kuvuga ubutumwa kuri abataramenya Kristo, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Urashobora kubura umunwa wa Kristo, niyo mpamvu Yesu agukoresha ukavuga ubutumwa kugira ngo bataramumenye bamumenye. Yesu nashimwe cyane. Turi ingingo za Kristo. Urumva ko nidusanzwe turi ingingo za Kristo, haleluya. Turashobora dusome mu Bigalatiya 3:29. Abigalatiya
ku murongo wa gatatu. Haleluya. Ku murongo wa gatatu, igice cya gatatu ku murongo wa 29. Abigalatiya 3:29. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuko muri abakristu, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranywe. Haleluya. Kuko muri abakristu, muri urubyaro rwa Aburahamu. Haleluya. Iyo ubaye abakristu, nawe ubaye mu mugabane, ubaye muri rwa rubyaro rwa Aburahamu, rwa rundi ruzoronka ya migisha yasezeranywe. Haleluya. Turabona ko mu itanguriro 17 Aburahamu akwije imyaka 99, Imana yaramuhaye amasezerano. Imana imusezerera kuba sokuruza w'amahanga. Haleluya. Ko Imana izomuhezagira igahezagira urubyaro rwiwe ruzoza hanyuma ukurunganwa rugenda rukurikirana. Haleluya. Urubyaro rwiwe ukurungano rugenda rukurikirana. Natwe turimo turabuzukuruza ba Aburahamu. Rero ujya mugisha Imana yabwiye Aburahamu, natwe dufise umugabane nkuko byasezeranywe. Haleluya. Nukuvuga ko muri Kristo nawe ufise umugabane, ubura umuragwa ku mugisha wa Aburahamu nkuko byasezeranywe. Haleluya. Yesu nahabe icubahiro, Yesu nashigwe hejuru. Dusome mu Baroma igice 8. Turabe uko abizeye Kristo atari abantu basanzwe. Haleluya. Kugira ngo nturamwizera no munsi afaya decision abo mwana w'Imana kuko bikwiye yakirezwe mu mukiza. Turasoma Abaroma igice 8. Reka duhere ku murongo wa 29 gushika ku 31. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Haleluya. Kugira ngo abe imfura muri bene se. Haleluya. Umurongo 29 aravuga kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wiwe. Haleluya. Twebwe ko yatumenye tukemera umwana wiwe Yesu Kristo, yatugize gushushanywa n'umwana wiwe kugira ngo umwana wiwe abe imfura muri bene se. Haleluya. Ariwe twebwe. Haleluya. Abe imfura muri bene se. Umva, Yesu acabe imfura muri bene se, imfura kuri twebwe. Haleluya. Yesu nashigwe hejuru. Turabandanya. Muri bene se benshi abo yatoranije kera abo yaturanije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Yesu ntabe icubahiro. Yesu yadutoranije kandi adutoranya araduhamagara. Haleluya. Atwika abana bayo, aradukoresha. Haleluya. Abo yahamagaye yarabatsindanishirije. Twaratsindanishirijwe, ntitugitsindwa kandi ni shetani nta bubasha dufiseho, shetani ntadushobora. Haleluya. Kuko twaratsindanishirijwe kuva umunsi twakira Yesu n'umukiza, twaratsindanishirijwe. Haleluya. Kandi yaduhaye ubwiza. Haleluya. Niyo mpamvu uzobona umuntu iyo yakira Yesu n'umukiza ishusho y'ibirahinduka, ugabona asa neza, afise umunezero muri we, nasogira iminkanyari, nasogira guhekenya amenyo, yamafise umunezero kuri bwa bwiza bwa Kristo buraza bukamujaho, agahinduka akamundi muntu kuko yatoranijwe agatsindanishirizwa hama agahabwa ubwiza. Haleluya. 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 Yesu nahabe icubahiro. Turasubira kandi mu Befeso igice ca mbere ku murongo wa 13. Haleluya. Abefeso igice ca mbere ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mpemu yera yasezeranywe. Haleluya.
oh haleluya, ati mumaze kumwizera niho mwashiriweho ikimenyetso ariwe mpemu yera. Haleluya, abantu bose bizera, abizera bamaze kwakira Yesu nk'umukiza, hari ikimenyetso bagushirako, hari ikimenyetso Imana igushirako. Bugiye urengana abadayimoni bakubonera bakavuga uriya ndushobora gukorako, ari ikimenyetso c'amaraso, ya maraso yamenetse ku giti c'umusaraba, ya maraso y'agaciro, nico babona. Haleluya, hari ikimenyetso turiho, ntituhangara, abadayimoni bapfa kuduhangara. Haleluya, rero dufate neza ibyo twahawe, ntitubure kure kuri shetani. Wewe ntibimuryohera, ntaryoherwa kuba twarabaye abo turi bo ubunye, kuba dufise Yesu ni ibintu bidasanzwe. Hari ikimenyetso rero, yadushizeho ikimenyetso. Haleluya, ikimenyetso ariwe mpemu yera. Yesu mbere yuko ava mu isi yabwiye abigishwa biwe ngo simbateze nk'imfuvyi, ndagera ariko nzbarungikira umwitsa, ngo nzosubira mbazeho. Haleluya, ariwe mpemu yera. Rero twashizweho ikimenyetso, nico gituma usanga umwana yakiriye Yesu nk'umukiza ahabwa mpemu yera. Mpemu yera akaguma muri we, mpemu yera akagendana nawe, mpemu yera akaba bamwigisha, akaba bamuyobora, akaba bamuvugisha, akaba bamurinda. Haleluya, Yesu nahabwa icubahiro, Yesu natugire neza, turi ikimenyetso. Mpemu yera ari muri twebwe abizera. Haleluya, reka dusome muri Yohana wa mbere 5:4. Haleluya, turasoma Yohana igice cya 5 ku murongo wa 4. Haleluya, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, iyi niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi, n'ukwizera kwacu. Haleluya, icyabyawe n'Imana cyose cyatsinze isi. Haleluya, nukuvuga ko nimba uri muri Yesu neza, waramwakiriye, uba waranesheje isi. Haleluya, uba waratsinze isi. Haleluya, ibyo tura byose ku isi ntibigukorako. Haleluya, niyo mpamvu korona yaje ikadusiga. Haleluya, kuko twanesheje isi, nta bubasha ibiteye ku isi byo tubwirako. Haleluya, tuzobirabisha amaso yacu gusa, tubone ingero abanyakibi, ntaco bizotubwira, ntabwo bizotugeraho. Niko Yesu yavuze muri Zaburi 90 ati muzobirabisha amaso gusa, ntaco bizobagira, muzobona ingero abanyakibi. Niyo kubera iki? Kura twanesheje isi, Yesu ari muri twebwe, Yesu abana natwe, twaranesheje isi. Haleluya, haleluya, murumva ko abakira Yesu nk'umukiza ntidusanzwe, twaranesheje isi, twaratsindanishijwe. Dufise ubwiza bwiwe, dusa nkawe, turi inyungu zihari. Haleluya, Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashigwe hejuru. Aya maverse hari n'ayandi menshi ariko natoya kugira ngo twige tumenye uko abizera bameze, uko turi abantu badasanzwe. Ntituri abantu basanzwe, ntidusanzwe. Rero nawe ubu nimbora mwakiriye Kristo, tangura umenye ko udasanzwe. Wirinde kwanduza ico wahawe, wirinde Satani atakunyaga uburi buno munsi, kuba ntibimuryohereye na gatonya. Ashaka kwake bwa bwiza, akwake ka gaciro ufise, akwake bimwe wakiriye mu izina rya Yesu. Wirinde rero udate ico wakiriye. Yesu nashimwe cyane. Rero ku bantu batarizera, aho ndashobora kuvuga byinshi, Imana ibagirire neza. Kuvuga tugere cyane muri Bibiliya haravuga ko ati ingero y'icaha n'urupfu. Rero kugira ngo uhungo rupfu, nuko kwakira Yesu nk'umukiza bigishoboka, hakiri umwanya, ugishobora kumwatura, ugishobora kubivuga wewe wenyene. Yesu natugirire cyane, Yesu nadutabare, Yesu nadufashe. Muri Yohana 14, dusoma Yohana 14 umurongo wa 6 ati Yesu niwe inzira y'ukuri n'ubugingo, nta uja kwa Data atamuciyeko. Haleluya, Yesu natugirire cyane. Muri Yohana 14 umurongo wa 6 turavuga cyane, Yesu niwe inzira y'ukuri n'ubugingo, nta uja kwa Data atamuciyeho. Yesu natugirire cyane. Rero mwene data, utarakira Yesu nk'umukiza, utaramenya Kristo, numwakire, kuko niyo nzira yonyene izo ushikana mu ijuru. Haleluya, utegezwa kwakira Yesu nk'umukiza
n'umukiza kugira ngo ushike mu ijuru. Yesu atugirire cyane, Yesu adufashe, Yesu atubere inyishu y'ibyiza muri kino gihe. Kwakira Yesu, kuva Yesu yatwitangiye ni ibintu bisanzwe, nibikigoye nka kera. Yesu atugana cyane, uratuza akanwa kawe ukamwizera hama ukabura mwakiriye. Yesu natugirire neza. Reka dusome Abaroma murongo ku gice cya 10. Haleluya. Soma Abaroma igice cya 10 tubone verse za ko bakira Yesu kwivuga. Yesu natugire neza. Abaroma igice cya 10 kuva ku murongo w'9 gushika ku 11. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga, kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye ikamukura mu bapfuye, uzokizwa. Haleluya. Murongo wa 10 navuga cyane, kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka agakiza. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa kaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Yesu natugireza cyane. Murongo wa 11 akavuga, kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazo terwa n'isoni. Yesu arutabare, Yesu abane natwe. Nukuri bene data, Yesu abagire neza. Utakira Yesu mwami n'umukiza, uno munsi ufata ingingo yo kwakira Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ugumane nawe umugendane. Ntuvuge ngo ejo ngo canke ejo bundi, oyaha. Uyu munsi nimba wumvise iri jambo niwo munsi wawe. Ntuzi kwejo uzobukiriho. Yesu natugire neza. Ntuzi ko nuwabyuka nuwaryama uza kubyuka. Yesu arutabare. Uyu ni umwanya wawe, uyu ni umwanya wo kwakira akiza, uyu ni umwanya wo kwakira Yesu mwami n'umukiza, akaza akaba mu bugingo bwawe, akaguhindurira amateka, akakugira icyaremwe gisha. Kuko bavuga ngo muri Bibiliya ngo atumwizera wese, umwakiriye wese aba icyaremwe gisha. Haleluya. Reka tugufashe kwakira Yesu mwami n'umukiza. Niba utarakira Yesu mwami n'umukiza, usubire aya majambo, ufate ubikore wikiriza, usubire aya majambo. Mwami Yesu, ndizera ko uri umwana w'Imana, ndizera ko waje ku isi kumpfira, urahambwa, ku munsi wa gatatu urazuka mu bapfuye. Ndakwakiriye kuva uno munsi mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Umbabarire ibyaha byanje byose, unyeze untunganye, unyezesha amaraso wavuye ku giti cy'umusaraba i Golgotha. Wandike izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Umbabarire ibigabitanyo byanje byose, umbabarire ibyaha byanje byose, aribyo nakoze, ibyo nakoze ntazi, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ungirire neza, undinde gusubira mu bitakunezereza, unyobore muri no nzira y'agakiza. Ungirire neza mwami. Ndagushimye ko mbaye umwana wawe, ndagushimye ko ngize icyaremwe gisha. Nuhabwe icubahiro Yesu Kristo, mu izina ry'umwami wanje sinizera kanishima. Amen. Yesu nahabwe icubahiro. Ndagukeje mwene data, nimba wasubiyemo ibisengesho, wizere ko Yesu yakumvise, wizere ko Yesu yakubabariye, wizere ko Yesu yakwakiriye. Kuva uno munsi wayicaremwe gisha, ibyakera byose bikuweho, ahubwo bihindutse bisha. Haleluya. Ubayicaremwe gisha, ntuzosubire kuyagiriza ibyaha wakoze, ibyo uhora ukora. Yesu akugize icaremwe gisha. Kuva igihe umwakiriye ubayicaremwe gisha, ibyakera bikuweho byose bibaye bisha. Yesu akugire neza, Yesu akubere inyishu y'ibyiza. Nimba wakira agakiza, nimba ari shengeje usanga ko abantu bagusengera, nimba ari umutwaro ufise, urashobora gutwandikira kuri Facebook n'ahandi yose ubona iyi message, ukatwandikira twagufasha gusenga. Yesu akugire neza, Yesu akubere inyishu y'ibyiza. Yesu abaye namwe. Ndabashimye mwese mwumvije ijambo ry'Imana. Yesu akomeze kubakomeza. Mwese mwamenye Kristo, mwese mwakire Yesu Kristo, mumufate neza, nimurekure kugira ngo shetani adababiba ico mwahawe. Yesu abamugisha, Yesu